abema na sa wo wo se enkola se o shade de bia ntinu sabon de bia ntinu sabon akola ohun ohye e ka ni trim enti so your ba na so be nya wo se na mema ho tan abeye abehye so ye be ma so a ohye dia wo ye na oluso nyini aso boy na papa ne ye e no so e because of this so ne papa ye no bia kan no she enti se me obi an ka be papa she dia me so me nyina se me ye oba bi fufuro bia e ye me so kwa I am right. Say new media e koso e wo ye biasi anase ya bra wo no na e de so bona nkasa e boye ankasa ye ma no e mo sanse dru bembe so bia yetimi e go so low to the extent say no media wo kon man ke wo say ye sorry enfa enti anase ye nkasa enti ano manenka enyehwe wo besesa enyehwe metimi ansan na apapa yesa na afi eno ano no na ensem nyina adane ensem foforo na abusuafo enedey self acclaimed queen Efia Schwarzenegger woni eyeye mame ohene yire gifty auntie wo ababonten advocate for emma say dane daye abuse yen so eye verbally ne de ka eye ewo no edi na Mariam mienu anase mame fo mienu a womo ewo abusive marriage emu relationship emu na womo ye hwe han ewo ne ya na womo kunu ne womo boyfriend mu na womo ntimi ansoro engine hu se wono so wo yoba a wo se wo kon edije no no na ene de womo nyina efratesefo asase ne so no eno ena ma ene de mame no mienu yi womo ababontin a womo ekasa edi ete hu the lives of a year Lillian wono chese won so efratase fo asase eto a nukun somebody to the chese wotia mu wotia mu a so kokoshe na waru no na susu na busianfo echima na chese papa yi anase ni kunu yi na wota ebono Efia Schwarzenegger omu ni sese maso se e se emma ye sorry ejina na ye mame ya ohene yire ne somebody to dwane de wo ye no in the post form na busianfo mo me kwan na menken kan emfa emma mo say you deserve love by Ohene Gifty Auntie. Good morning and beautiful ones. I hope you managed to get some sleep. We thank God for life. This morning, I just want you to know that you are but only human. Being strong does not mean you must endure suffering, avoidable suffering. It does not mean you should be able to endure avoidable pain. You are not superhuman. We all have our shareholders. You are not superhuman. We all have our shareholders. The fact that our mother survived abuse doesn't mean you can also survive it. The fact that another woman survived it doesn't mean you can. Most of us, yes, including me, have been in relationships we are not proud of. We look back and wonder what kept us there. Like Calibos always say, tell yourself, we are also told we will not survive when we leave the toxic relationship. But look at us now. God's grace is still upon us. So I know it is not easy to make that tough decision. I know it is scary, but I can urge you to pray to God to give you strength to do the right thing for yourself and your children. I know it is not easy. Trust me, I know it. If you have read my books, 50 nuggets at 50, you would know that I totally understand you because I have been there before. Remember, life is a journey. Don't stay at the place of misery and death. Before you leave home today or wherever you are right now, look at yourself in a mirror and smile. Yes, do it right now. Do you see how beautiful you are? God loves you and wants the best for you. You deserve to be happy, so be happy. We summer watching to na enu and Efia Schwarzenegger so edene dia ebebe so with a video never for we go video ni ba ye di emu chi makasa ebeba abesom.
Ba otia ware boni mu bema otia ware boni mu yemfa ware enko heaven aware any ticket to success the cap the measure successful person aware enko and snapasi ampanyi bi ho mani nku na wawu a woda ho na adwaman na wo bon obekọ akọbọ and this ikechi enko wu and din kwasi adochi enko wu medina mede sramo obi anywa ni before so no ane tikode bodem obi anywa ni before tam dadie no de wi on ane chi obi anywa otimitina wiem ka chance wo kwase ampeni hu onwunu hu onyai bema wodidi watem o abuse ko bema obeyi ne nsabo no wa nkwa obekun obo wone na ase nkola ni ntu wotina ware ne ho a ubewu na wotewo no otwetwe ne kote si ede ne kotum kra na otwetwe ne kote master bedi kwa na abusia for say na efficiency nigga and so edele de no so na to say wo ni na ejuma na to say ema yehu ehia ema ewosi yema obuo embra yehu ne mema ni susu hu ye say ye sombo ema ye underestimate yehu ne no na ma wo musu hu ne say wo wo eye yensu etumi na abusia for say we susu no ehu hia ejimu ehu hia ye bezebezem I don't think much inside their friend me ankasa me ni aba me sister penyi ai afia anshoma papa di you didn't know to budget home money there anshoma Vivi abokodi. Yami adom na so e. Yami adom so me ho. Why for power make a fidie. Bisia o, se bisia. Akwa abanso. Na and someone ababecho apunusu ye otie ma me ye ohni rigiti anti nsem ne afia so e dia ode ebebo eso no. Wo mo ansem a wo mo e kan wo mo disa wo mo kan. Oh yeah, maybe kan achia achefo a mo hye omudika pa cause ne yasina ye wono ya nema bitimi fa omo atumi de hye wo mo sem se I so far as any woti na say ya waro nko ade me ya megapade ase mato it's no de me pen na me de ebe yo but there was some say wo oba na wo pen no wo fie na wo ye de wo sre no e ware no na the fact say ware no nche say wato no wonto ne enti die precious nigga ni oni ya gifty anti eka no e no e ade ekoso relationship mu nyina gra ekoso enti ese na e ma oba no e depressed enu mu ne ma ahwa akomfo hye de eba because ekobasa na oba no ontimi nka asem ni bebrebe se ukwa kware ade de so asemi sai ukware di a wase na ye nka o enka no bia ye de enti onokuru nya asem kwa na mutu na ngasa mo ye de mu siesi asem no meanwhile so no efa bebrebe so komuka se so enye be hawa brafie nya ni ye abofo me de ebe kasa enti no I think say almost started our real most of them are best or bad free our rema I was so mutu oba no for mu ka ni na say I oba de auto or so ko wa tu enti be ma no de ahoma so de ko na so nya me kra me ka ma tu because be ma worry it no any fine enti no de omo ka ni be support pa because that is what is going on now but because say oba ya can't actual so who don't worry I say the basic piano tina mo kwa no tu mo ntino e said more the brain me say ene ananka abaya bo adoma say crazy one be so for worry as piano ma 30 minutes pa kunema ka do ma o gbe jane fi o kuno okay I just say dia koso pa ntino me support you mo wo de mo kan so who ni be mate say a say our real not say the man is abusive you should run for your life because obekum na ni nkwasa asem so ni say okun ria obesa kofa oba afufra be si wa nem na say wo no wada ni na if you say our real no you have been nyame on jaware de wo nyame jaware wo de ne kebe bue papa ka wona na wo be chiro mu kunu ma ka se ne renga ya ka se ya show but Syrian power de enko e na wo ba nso so what se wo na so hu say ade we ya our real we na relationship we ya wo me dia tima ko ma plan say wo ware o ba no ye na wo down e tie for kafra ba
kodam de na ye uti na wo beti no sa abo ko na awu no na wanti no sa dia oba no I mean a child especially more children why papa they say who dey be man wa young one dey people a show kawa now more relationship mu na yes almost oba ikawa no one word oba itoje who sa ba be shem who be shem so say dey na ye who yare asem do go there to ma wa kuma brafom na efia say yes say dey na wo eken o say wo go ho no mu a wo nempnachi emu o ma me etimi ka se bema we bia wa wo ba ku bi ene wanya bema se bema ni so ni bema ni bibia e de e ma no na so so na so wo di kan wo ba ku bema na ne wo wan hwe se kan wo wan wo ya wa ba wo ye bibia e ma no pro ne nko a wo de ku ni nti awofo bitimi ka cha de se so won twi wo so se kan bia enya tinase because wo be fi wuni dia ubeye fu munim se ubenya be ma fofra ama na showa nti na oba no so dia memne mfi esan so nim so wonya sika fi wono ne monthly pay ubebe ko on ma obehwe wo ahwe wo ba obema wo tips ni nyoma be bi obetimi akọ abonti wo nyoma obeto dia bo obehwe all kinds of love ni na but na dia no ane se wondo ye ya no tennis na odi abom ma before bi nti ka se oye bibia e ma nti abro no enkwanti udi beje aware se futu na ya na wo fo bi no ma wo mo e ma no eno no eboa what abasa ni be selfish. Okay. Abasa ni be na ye for their own interest. Okay. Enye omumalo ye de ehuntia. Okay. Eye selfish. Denti na wo beche mo ba wo na wo ba ko bibi no abeka to se ma seni ede so ama be ni nje na wo instead of so bad time no be free be man ni na tina se ka so aso ana say me ba me wo no me brain yo so na me ede me wo no not say what it no doesn't mean it doesn't guarantee say what on an admit also ede what no say ede born esi enu e selfishness me ka cha wo for say bebre na mo so ade a wo ko bebre ede especially be man ba no why akama ne de ne no say ye one one no Kese ubanu kanu mu se young is bema sana de enche ye ta wo fo no mo yesa no o mu nyare no wo yesa so ya wo fo o mu ehye mu se time o mu ware o mu ba papa no ni kunu no no ma me no ware no na koku ye ne sa bo betina no ana na face so wo yo ba na so ne bema ti na bema no oye bibia ma wo hye kama na se ba ne so obuwa ejina nyema mienu so eto da ohun ti ni ohun ye de ejin so le be ya ebia wo obia you have a sweet marriage ohun ti do ohun jim se be ya be ma aware na ye de ebu ani e wo bi so wo ha se bia be ma no yesa bi dem de bia me kama sem se kasa wo we eto asu and family say dey go akoma be group the moment any person no tina se kasa pe no wa we abajimba wo so akoma ye de abrase frebema no only need entina se ewo like abrase when you say dia obesa bo bi entinu wo so nya abutre na o ka o bia lura me do but we want to say be a kwan a koso na say no many njo any na se kasa but ebi usha na sa de no odi physical na na go dia fast spiritual na wo bom pa ye de mano entino I believe say na ma me ka say e wo mu miedu no physically no woni ne kasa na wo bom pa ye de mano because Bible amiti ase e wo Proverbs 21 say a king's heart is in the hands of the Lord and he tells it whatever that is pleases him. Enti mi woni say ukunu ebia nyeme bi to chima ana so otini nsabo otimi kwa erade erade so de se de maya kuma tie ni o tie ye pai wanted erade wana wuka asem senti mi gina wasem so enti no so so ahini akuma ye de ebada nsem bia erade ni kunu akuma nie say no di dia me dia ba woni erade ye de
unko na betimi asesa no ni shebe asesa ko ni nipa ko na wotimi sesa nipa ma nipa be de ebe yo de ko se de so okọ Damascus anko okọ kum unko fa wotimi ye de asesa na ko asesa ni di from Saul to Paul no that is the same way betimi ye de asesa ni kunu ni tira de sesa ni ye de ema mi but so wo ya na se still no enko ya ene na what to move Ono ane mo kasa fra busia no ye do omumre mu na mo ntina sida mo kasa no mo ma ne woni se be ma se sin obedi e beji e ba ye efri mu se because sa ukosu be ma ne kosu no ye se na se obi aka mo hia dako ebro ba ko pede de e mo ba na hire ne kwa na ma ya wo mu ni se ekoba se nkwala ba mu na sa wo bo akwa wo se enkwala se o sha de bia ntinu sabon akwala o I can't eat It is so your balance of a year was in a member who tire baby. I will say you. So a bear also swat or shake your wood and also years why not funny every year. No one also added because of this. So never pay European come she. And to send the Obian come passion. There is willingness of a year or bad before phobia. And Mrs. I am right. But Obama will not allow your balance or shake the papa a year. At the time here, the everybody is of course, all pedas, me no papa no crowd, who drop every free apalani. It's a nini na was say I will phone near the eshe, Nantino, the mechanic say Akobasa now, mothers shouldn't be selfish. Berman now in now in Casa. Because Oba Oja ye moja, all I want to suni. What mean tune, so no entry in echo and one are caught in a fire, sour punch so here. It's not that I will probably sell a people sell one nice, because a crowd will be there. Now, yes, canning none yet, the need see, say, brew one empire, or one swallow brew. Now, so then Casa, you go back, can't get your crumple. It's me limited with me, cow share or no, my be and I don't know you only say, like, a yes, or a answer for pa. First, sir, who know Kunotina, one so what dress it come now, Grandma said, the dinner washer. I did that dinner washing. The whole run, you see. Ooh, ye uchimu miseka ooh ye ama na ye unufe. But the moment of a casano, a bro susumase, and my wood it's funny say the bias, the bema you say bema you say as almost an old phone. I feel one of the past year they exit because Yakupon I ye nipa say Nia ye dia no be kapiane de ya was so if you go who won ye fair that's all the biaka nyami at mammy won ye fair at the point no. What was a nonsense? I about it is no to me exactly. And see, yeah, I'm not teaching you more. And one is shy and nothing. And so the moment I bear my neck as showing was spiritual being no brassy. So no one knows so it's no yet and it's a nina a come when not serious effect. Emotional abusive. What I say, emotional abuse because oh yes, Anna, a poor one soon, and or to one more sound say, they be around, they be nose, Nina, a cool back. Okay, now one say a bit more answer so a Christopher to the sense of the attitude and say. Yeah, Bible said this is your mamma and I was said to or buy any beman and no problem, no crowd or to wide and our pa, who is me and to be our say, now yet no verbally and as you grow no physically. Nina no original some no want me and can as a more fun to be that say, will be actually for say be a say and as I say. Because me want to say, because of over abusive marriage, you jaya a bonia. Oh, me that say, yeah, bonnie, what I say, Bible crackers as on sa a hour, and say no, or no media so come a bit boom, but me nano a family a fat near came. And say you could know what's in us, baby, I will put the album down. Me come here, no. Me
me quiet day enya me enti no so baby ani kunu bunu e wo se uja ya wa be so akwa obi o se an ya kuna na ni mamu close mi ka se me do no enti no o se ko le pe so akwa chi mi fi ejimi do e wo mienu ene so wo mienu okay den ti amika se wo mienu se ya wo be ma bi wo wa de moment oni obetina no ye wo me do mo na nze pa so bi wo obetimi do ba na fa be se be do ba be de e be do no enti se e ba me se ebusiafo ka se dem kra na all thing because be man deny de after baby ena de wo bi suzu wo se be no odom mo so na ye jimi ye wo oba na wa jimi ejimi what you say enti na me ka se mi san susu bi se wo mu mi do a e dro na be man de enti de busia be ke bia no mo betie ji se bia ebusia na fa chire na odifo bi enho aka se o mo be nyo ko mo ni na enye bia no bi na be man no ni tie na ide aye ni sa but se bo se enye edro ana se bibia sa na se wo mo se nipa wo bu o se still me do na wo ba no waji no wo be hu kwase wo ba be man na sa ko fo ba ko fo ne na be ametina afia ebi nkomo didi no eba eye wi ya nisa futu be na de be ma emagunu ni wo mo such relationship ni aware mu a wo mu ne se wo kwa kan okoja aware pe ye be sere no ye be ka se o so okoye waba ni suban esusu bia na oba ne den kan suban yo na so sedie ontimi kwa kana se mo fa nchire abon so fo se na me kundi ye mentino na kote na de udi na ye bro no ko mi se owo bebe mu no ansa na tese ebuzofo mu se se na ye dishe ni beku afuto be na odi be ma wo wasa wo hawo no enu me da se me magunu amu ba me wo ka che mo ni se eya mo nya abotre wo mu ku relationship ma munya bote mu steady be mani years na mo apeni so se be mani ye de enware mu and sometimes no fi yanka so ya so den say your relationship man sometimes a red light near the na kupon yi ni clear de e che by ye di ya tin kan de e ti so be mani mi do ntino now the one pa problem no wa ware afa ware obi na fe e brona be de e koso say only be relationship mu no bo ba kun no bo mienu a emane tosu miensa jani because no should give you a sign say relationship mpono e na oye say na so mo worry dia e je no be de odi be yo unti say if star red flag no be ma no show say crepe jani je o kra npa be ne fa otifa e na afesu ye ma no ma aya ye maba ko sas ye mani mu a na mu ntimi ntu ye ko pa no yesre mu anya ni biemu ya mu ntie mu ma no na nye de bia na ma na ye bia ye cause problems ya mu nya se o aso me ni be kasa me de bi oba no wo a wo na wo be free tuma na what na sina wesu Bema no besuan 1 month kwa do so because atam ka so no o chapa yiri nechi abra wo ma ni kwa bata ni wuni enti ni so papa no besu na ka to se mama sei na ekoso ma wari na me kunu bunya fa won tuma bonpo ne jina wo ba na echi gwa bo so a emu odin enye ye ha ni ne di wo ba na echi na frɛ bema ni ntina se ne ma no hu so wo chimi no wo bre asana ye wo bringing it up enti se se no ba be ye dia e wo ji wa de ansa na wa ye den wo kun ba no e na wa ma susu amuwa wa rie ma enye ma se ekoso no e ka sa mu na se o society be ka sa wo ko ye wa ma sister wo na wo ni mu mo kwa wo ti mo e de esi so enti se ko ba ni sana per counselor bia na penny obi a onye penny si wo woni die ene ne international ne nkasa se wo mama se na mi kom na wo sha e kwan be so na me fire be buami and fan she show enti ni so enye kodanda you are still a beautiful woman se be ma no na se ujana nya da moment ya ko konkwe nim se enye wo force nti na ma radio uja e da uja nya e da ade o kran se be ya wo nya wo baby ho wo ewu ya you are still beautiful when the man leaves you will get another good man who is even more better than the one that you left
obeba aba be so mu ama wanyaji inti se ba na se nyema bi se wote ho a menia jane na aware yempa nko heaven wunjai krampo na wo be ye fasa ya kona se ne segie na wuti aware mu no inti no kakra mi wo ka che mi ama Efia no. Efia de ma blast on the we use my I will say yes ya ma. Na I was here for say the Fia and Struma a day atu eja I don't know. Na mama yen hwe yes anyoma we nyina so yen kan hu se kwada wo no mu a ye bema ye ni yesu a ye dan de no ayesonko because enkwada wo mo peke ade fast pa say the ye nua ba ne kai na fe be kwa bodwere echi no na enya effect e wo kwada no so abrawo na ana eja na wukrampo wunnim se say na koso nem gidi yen so se ti tu sa anamo ya ebeboa amanyo nyina so etimi adadi wo so de jefa nsemi ho anything for ba e wotuma GH comment section if you also like videos na share all the social media platform so follow our IG page and your Twitter page so tuma GH_ e kapa enemy dimine if you are showman and dey sinkonya etwetwen enkom desene ye besan edi ehia enu makra